Ublay phi baro ki baju pet bat sngap ya ka Good News TV ban ki pedang sngobai phi sashisien shakani ka program ha ka bangi yo ban wanlam shaphi ya ka khubor na ka khtien ka jong blay kane ka de ka sngi ka bakkerpang ha ka bangi kenmau ya ka kom ka KGP sinat sapngi Sunday ha ka ba ki balang baro ki bahap hapo ka KGP sinat sapngi ki kenmau kerpang ya ka ne ka sngi ha man la ka tayo ka basaw jau benai November. Ka KGP sinat sapngi Sunday ka de ka sngi utrai ka bakkerpang ha ka bangi kenmau kerpang ya ki kam jong ka sinat ba ki project jong ka baro ha ki jingduai ki jongi. Te kumta ha ka ne ka por ngidap da ka jingkman ba idam nengkat bat ngi i Reverend K Shangdiar i belong i secretary jong ka KGP sinat sapngi ban ai ya ka khubor na ka ktien ka jong blay. I Reverend K Shangdiar i day na ka balang umthlong district ka bahap hapo ka nong thlio presbytery. Barashwa bigin yo asngaw ya ka khubor ba insam padang ka jongi ngin sngam siya ka way ka jiran ka bakkerpang ban ai da ipiban shemti kharmolong ublay unkerkhu yangi baro. Langa dari banyat hap deng jongka duryawa Langa dari banyat hap deng jingdong bawan ka Laki wan jing atatin haka jing en ka jong ha ngano Try me don't lembat nga Mi ay don bat nga me long kasti jing yada Lahab deng ki jing ten ju mi bat skem nga Mi ay long hang
trong nhà là cả nón rem tang hát mê ba mi long hang a trai cả chinh cơ mê hakaban kong ngai kublai pi baro kinong snap ya naga good news tv haga karteng utrai bar unom em jongi u Jesus Christ hashwa gniya sheka kubor ngakwa banethu khandiat shapanga history jong ka KGP snot sabni ka KGP snot pelun haga jesang sinot haga snem arjar iway kabalalong hagabalang presbyterian pariyong kabala manjur kumala recommend daga executive committee ban piano yagas sinot hagi artali kita kelong way ke KGP snot mengi bar ar ke KGP snot sabni bala shania ru yanaga kam haga executive committee ban penkre yayan kam baro bat banwanra report haga weipan kaje sang sinat haga snem arjar ar kaban salong haga balang presbyterian sutnga kasinot haga snem arjar ar kalapa kum ka kam shaga general assembly pisai ban kabalalong haga balang presbyterian kerdem riboy sinat bargalaman juru ban pia yaga nega sinat barga BCI lengbau moderator jongka urebren H rem thanga ubalong moderator ban Reverend David T Lobom kiliwan ban thung yaga KGP sabngi hagar bu saudrik u number jongsnem arjar ar kabalalong hagabalang maukar ban nado nangni ngelayo ban rakhi yaga kregatayo kum ka KGP snot sabngi hadu menta ngakwa banwara hangni yaga jengkeng balang kabalong kumni ngidon hapo jonga snot sabngi laipau taligi presbyteri chispa arbusan taligi disik praspa laibulai taligi balang barkan nyau kandai pun nyau tali kitnal balang laispa arbon ringut ki pastor bagi profesor layajar chispa sanbuai ngut ki timemsan arlak arbon nyaujar praspa kandai bu arngut ki rirkot arlak kat saujar laispa sau sangut ki bombodong rirkot ki shenrangi dan paro arlak karlajar nrispa katpra bagi kentei arlak arbo kandai jar kandai spa laipo kandai hawa kain lang baro ngirana po jagasil sabngi ka jongi saulang saulai hajar sanspa sanpo nyongut ngidon ro yagiri committee bagi department rekam jongka kabagantum yaga executive committee ka nomination committee ka pastoral ministry department Commission and Evangelism Department, Christian Education Department, Theological Education Department, Synod Office, Administration Department, Social and Economic Life Development Department, Trust Department, Bar Finance Department. Nalor jongkini ngidon ro sagi way pan ke cheseng. Kabagan top hangni yaga yeseng kentei KGP snot sabngi barga yeseng samla KGP snot sabngi ngakwa ban kreu hangni katto kanegi kam kiba kam kongsan kita kelong ki kam jonga mission and evangelism department kasinon ka jongi kadon kawe ka yintrai mission shapo pun jonga sinot bergawai syabar pun jongga sinat kebadan hangci halawara submission ngidan light lagi mission center kebagan top yaga kauripur mission center Sri Rampur mission center
bar Kokrajar Mission Center. Barhang ni laban yaj yagi mission center dagi missionary pastor. Nang tagabar kadagi mission ki po jongga jala. Ngidon hang ni barok pratali. Kabagan thup yaga khadar shnong mission center. Upper Shilangkri Mission Center. Kershai Mission Center. Ranikor Mission Center. Mauja Maulam Mission Center. Ishamati Mission Center. Patgaon Mission Center. Bagalangpi Mission Center. Hagini Mission Center. Labaniyaj Dagi Mission Director. Kabaar. Kamish Pastoral Ministry Department. Nalor ki pastor ki bengitrei hagi pastorit lan ki presbytery baper. Ngidon ro hang ni yau chaplain jongi hang chi HCMC velor. Ngidon yau person chat jonga kasi jantia Christian Fellowship Nidali. Ngidon pastor Henry Bible. Ngidon ki director jonga urban mission but director jonga social and Economic Life Development Department. Mantangga snem nyai ngu yoblei bagian shulatit yaga flan hangti haganang ba niruli naga bentabangan long kajaga sa kajang pastor in charge jong KGCF banro nalor jongani ngidon ro yau pastor in charge uba kami bat page yaga KGBS na sebngi English Worship Service hang tai hamau diang kabalai KSELD hapo jong kadang department ngidon yagi project jongka kabagan thup yaga mairang Birya Joyti Inclusive Secondary School hasangshong kabar ngidon yaga Reverend S. Wellington Children's Home Hanong Pendeng bagaimana ngidon yaga Reverend America School for Disabled hamaulai Bandru Yagariham Center Hamauro Kikam Jonga Christian Education Department Kabagan Thup Yagasnar College Hashalong Kasinar College Hanongstone Kanabon Sinat College Barki Wake School Kandiat Ngakwa Ban Kren Ru Hangni Hagendei Barjam Kre Jonga Sinat Yagaraki Yagindam Arusan Snem KKJB sot sabngi kasinot kelarai daga cimut ban penlong daga yaga yaraki yang indam arbusan snem laniga silver jubilee celebration house name arajar arbunyo bargi jimun kre hagbede ibargani ngilaya syafrang kum kasinot nargapor balapya yaga snarim syagi artli kayanong priu kalong kumni haga KBS not mengi ngidon sialak nyewu sanajar sanspa arbu arngut ka KBS not sepngi kajongi ngidon arlak arbu lajar sanspa kanai bufra total berarti gisnat haga teges nem ngidon lailak kanai bu najar cispa arbangut Manta kajing roy haga KGB sot sabngi ngidon saulang saulai jar sanspa sanfau nyawut nyai ngo yoblei boblei joka kam ulagar ku yangi katni ngini poi sega benta jonga tin ga chongblei yaga banga shim hangne kom ka nongrim Baga tay galong naga kitab chingban pau naga no balai karekon kabakat way kad ar bad karlai tung skor yagatin ka chongblei ha kami ngawan kloy tuban skem yagataba padon baunu unuru unom shimno yaga pansnyat jongpa utang bajob ngan penlong urijit yau haga yeng blei jonga te unam mino shabar barengan tho halor jongu yaga gerteng blei jonga barega gerteng jonga tang kan nong ba blei jonga
ka Jerusalem ka batamai kabawan hiar napneng noble jonga bari ka ta ka gerteng jonga ka batamai jar badon giskor tun sngew yaga kabamun simuong hagita ki balang tublain kerku yang puli bersyashkor yagaktin gajangu tungin bendem shauplay hagajing duai kuk pa jongi babneng ngidua yabne gapor bamanta men panigantang in gapor banyos ngeu yagaktin gajongme tukrena train shashkor bamelong play ujangi namar gagerteng jong kures ngipan. Amen. Ka subjek pedeng bang donar ke por bam tagalong siapang kapan siap kajing lamprang ka kitam jing man pau kalong da sisha ka kitam ka ba bangin siutu bangin lamro habun gicaka bangin tho kelong sisha kibas ngiu bari basojur ke ban puli ban larangi puli daba berkat ba rengkan baga cingduai nang ta daba menon kamru yagi kon yaram ban mansai ngin shem bagi dan bon ba ki cing mentoy bagi shem kibadon kaji mentoy yagani in kajongi ngakwa begini pai kato kari kibentang kabanengkong kadon kajingker ku kabakarpang yegito kyo puli yaka utrai lo kular buang soguta wa puli bagita kabayos ngeu yenagaktin kayetulpa bagi basumar yegidagi eke kibarato aka namargata kaya karajan jing ban pau karanong benengkong karekot kabalai hababan kot yaga kitam lakular kumju bergatang kalong hagirab jing ban pau arbo ar karanong karekot kabanyo hakame ngawan kloy suguta ubayay sumar yaga tin jongga yiturpa jongga ni ka kitab kabar hagane ka kitab latobnya yagi jing tolpa hagabari yang nujor bagi weipan ki kitab je tolpa yaga ya jong yawan pan kayong trai jisu hagaburam jing ban pau karanong bakar kanai lay tolpa ro yaga ta kayong mankudno yaga bor kayong soitan lagi deuru yaga buram jangan palang lawei bagaimana sultanat ru hang ni ban shem bani tu siapang kata kanong ba yabau trai lo ban kre nagamenta kiriu ku jangu baro kabalai kakitam cingman pau kaban kudno yagita kejeng jiang kebas ngusai baro kabadon haga kitab Genesis lato yang sausi kebakrau kebami nagapom karba kitab jangan pau laai yaga jeng kular teu blei unsa nyarno yang jauman baro nagikmat jongki jeng ban pau arpuei karekot kebasau haga kitab Genesis lato kajeng yam kebanangkong Genesis sau karekot bapra kan ba haga kitab jeng pau karena arpuei karekot kebasau lato ban kajeng yam kanom longshu kebasau kajing ban pau kakitam cingman pau kalong kakitam kabakadoe jongga testament kabatamai kumagalong kakerteng kumtaru kane kakitam kaban pau shna yagi eke kibanyemla ban sempang satya
Kajing man pau kalawan nau glei. Bara kajing mi pat kajong try Jisu. Kakana bateng kia thu yagani ke kitab. Latho dau Yohanes. Wara Shem-don kanu kajing pensisa. Badai mau ubalatho yagani ke kitab. Latho yagani ke kitab. Hagapor balaban sidambeng yagi Kristan. Namar kajing jongki hau Yesus Christ komutrai. Kajing saukiang bacur kabadon hau nong to galong. Ban ai haginong puli. Yagata kajing ramen bargajing sauskem. Ban banikan turu yaki. Bagin yeng skem. Hapdeng kapor jong kajing sitom. Bargapor jong kajing syak lebeng. Kabasan. Kita kibayaine hapdeng kajing syak sitom. Dau Chris ubau try ubau belay un sele. Ban job tiao hagabakut. Yagita baro kinong shun. Lemriau ta usaitan. Barang saai yaga bainong. Ya baro gitu kiba yang skem haga jingek. Daga jingkerku yaga ta kapneng kabatamay. Bari kendeu kabatamay. Kaba Henryu. Haga kitab jengban pau ujisu Shem lamam. Ban kelang kabamut. Yagi art lagi balang. Kumbau lamaham yagi weipan ki stantali ki balang. Henry ulai gajiro. Ulai ru yagi kular ban ayaki yagata kapan snyat. Udaong ngan ay hapa yaga pansnyat kajeng im. Jengban pau kalang baar kada basipau. Kapalang Philadelphia. Kumbagalong kabarang Smyrna. Kini baru artli palang. Kilong ki palang. Kibam Shem-don lagi. Kanu kajeng dura. Kum tau Jisu uriaro. Baulaong yaki. Tobat skem yagatang bapadon. Bau no noro unom kenino yaga pansnyat jongpa. Kabahanyo kapansnyat. Habang yakren syapang kapansnyat borobor. Kateo yagadak jong kajeng job. Bargabor. Usim magapor menendai ujupong yagapansnyat. Kabarong gadak jong kaburom. Bargabor. Hagin yolekai bapaunam hagapor handai. Kijaban pong yagapansnyat. Kabarong gadak jong kajeng job. Bad kaburam. Yagapansnyat hagi Greek lakon Stefano. Kabamut banker pelun in circle. Kapansnyat balatay nagasentiu. Barman pong harga kli jong no. Kalong gadak jong kajeng im kapaho bahay. Kalong gadak jong jisay bagadak jong kajeng job. Kajing kali kalong kumno labanon kam yagani kapansnyat. Kabanan kong hagnya niam. Kilang do kijung pong yagani kapansnyat. Kyo baper kad kum kakerdan bagabor. Hagapor bagyabandep yang niam larukom kajongki. Kane kapmut haki kapansnyat. Kalong kaburom kabagantang. Kabar hagya rakin New Year harum. Yagi yengesem laju bentenat. Dagi sentil bagi pansnyat. Kane kaban pau bagi la job. Yagi jenge baro hagya le jongki hagasnem kabarim. Bagalong kaburom nagam tagasnem kabatamay. Kabalay.
hagi kam sipai kinong berta giban pong yaga pansniat hagi sipai haswa bagin lek syagamanatma bagan negalong kadang jong gajedang hagagan hon sipai rom orang ba sipai uban pong yaga pansniat kum kadang ban ko yagi sipai haswa bagin lek syagamanatma kabasaw hagajing mut marwe bercimet kani ka pansnyat kadagadak jong gajing kemen bagadak jong keburom ka pansnyat bagata karong lay kurim kapong karong gadak jong gajing job yang kwa bray jong gado yang yang kuj bajarang soti jong ka kabasan nado gapor mahandai laju bo sentiu belathan pelun harga senduk baging tep jong gablaya kani kalong gadak banai buram kadu banya daya ki negi bor jong giksuj bar bagaman sim jong ki kan poi bet shaublay upol ushim dewa banya day bat kriole kai wekor korin kalau makanai arbusau badai tanguta ubaya meretong barbajob un yoken yagata kapansnyat hau timuti saupra hangne gajeng kedeu yaga pansnyat katewi yaga jeng im gajong pol dei taronda habola pendep yagata kajeng maratong ban poi shando kabakut utrai unsa ay hau yagata kapansnyat jonggohok haga wei pan kajeng mut jong pol kapalang kadei kapansnyat jongu ngisem yagane shagi Filipi sau kalanang bakat karwei wei Tesaloni ar karganai arpo uyo priang yagri ke pansnyat jong gajeng kemen kadai lengbam kayang tresitom jengu nagamenta ukris haga kitab jeng manpau kapalang Philadelphia kadai da sisa kata kapalang kepala syasitom ban kumta kadai hong ban yo priang yagata kajeng kular kabaskem nautrai ban yo ban pong yaga pansnyat jong kajeng im nyelawan pulih yaga ni naga kitab jeng manpau lai kranong sipau barkarwei gedekat upole kam upastor tamen jong kabalang semana uladei ban syatang im yaladi tang namar baulu yalap yalau jong unong penim kapansnyat gajang im kabasisya kalong hanya iti yala gajong gajang im naga mentau trai bau naman im jongi uji sekures Hawei Petrus san galanong karekot kabasaw kapansnyat kalong kabanom sepno hagajang im kani kapansnyat kadei nagamenta kito kibalong kinong trey bani lambalang kila pendep baterai hong yala gachong ga kamram kani ga pansnyat kalong nagamenta kito kibalong trey ban poi haga hima gachong play namar onom don pansnyat shabar naga hima kacong pelai kapansnyat sya ya kapansnyat jong bertei lasna degak siar lasna degi mau kodor balasna degi sentiu kibaitenan Henry ya kapansnyat kajong trai Jesu latan barsna degi sya kibatar bagaimana nebha Yagani kapansnyat sya
la theo yang siapan si tamben kajong try jong iu Jesus Christ bagan long ru kajong syar kiben yau hau jeban pong yagan ni kapan snyat jong kajong chang buram komu taus im jong jiu kane kapan snyat sya kam shem don kanu kayede ei bangyen niam harum Henry kadai tang kadak jong jaman sitom yau try jong i Jesus Christ uyanis hagalanong kan reu lai pulai karkandai lai po arbo pra hado arbo pra wong bau new jisu ula syaban pong yagapan syansya ula syarem namar shem yale bersya Henry ula kelalong pat unang job uba shisha yagi bor jong gabartai ula job dagnya sya baraka jeng i kane gapan sya kawala pong kadei kata gapan syan gabam syam telorno uneu try ubala sya sapana udeu jo try ubala banam brom udeu kapan syan jong gere ngej baro kacing kali kalong yang i balai mo bau try wahabana pong iya kabakum kane kapan syan kajeng jaburam hatu kam dei mo bau ik yagi tang jiba shon yo walai ti yalati nagamna jongi bangna i yo play kom mau la i yang i bangin sha shitom kom mau la sha nagamna jongi bagine tijalate kombaulaiti ngam don jingar tatin eurem bagin sayo ban pong yaga ta kapan snyat kabom sepno ka kitab jing ban pau nagalanong kabalai karekot kabasipau ko ongkom ni naba palaris kem yagaktin kay sya jonga Tengaro ngan rigendong ya pa nagtagapor jong jang tanchu kawan saja hagabertai paro kawe bantan chukeng yagitang masyong hagakandeu kum tau try wong hakami ngawan kloy tuban skem yagata bapadon bau no unom kenino yagapan snyat jong pa Kajeng im Kristan kadawa namargata bangi dei ban syajitom nagabenta kakerteng kajong Kris namaradin jong di syajitom on saban pong yang i yaga pansnyat jong kaburam unong ruai sauspa prabu sawang ngadon pansnyat nem balapandai da klur bapanai onda jing leit lawai haying syong ne ngan poi done kapan snyat bapanai ublei nagam ta burom jong u amen tu ai ba jing ai ka jong Jesus Christ bao trai ka jing i ba ka jong blei pa na bom je kot ki bom je kot lema je so yes lok kababan tingen kababan cai bor kajong mensim beku to kiri ke jingker ku jong belai ba im kin long halal baro nadu menta syurgi bom juga dru amen